Tahu sih itu ah. Wah, ada sepatu mah euy. Insun berdak. Oh, iya. Ayeuna nincak ikroti lu. Mana? Ayeuna Quran, Pak. Nah, Bapak macan Quran. Nah, tuh ada Bapak. Bapak tuh di guru ku Abi. Ayo, dari guru lagi di guru kami. Yo. Ya, terus baralik betul mah. Pak Ira ngajina. Ah, namanya mah molor right head. Tuh, era baru udah. Tolong. Aya naon? Ya, bini udah kudu kelo. Apa? Bini udah kudu kelo. Turun, geus aman turun. Berat mana? Panunya tak dituan. Udah kewajiban. Ayo tuh balik. Ngomong Pak.